Ubah Persatuan Tensong ubah National Vice President Kaseng Sain Partai National People Party ubah juyo nakapor syakapor bu jukran biriaman kapor kirun sangkren pai ba ha ka absan trip luber arjar arpo aru ulong ba kacing syakren beng ke ba omsothu songthau su hadu ba mu uhi usngo bala hab lut kisnyo habakren ha ka jial lang priang buram yo ba tebor lang pathau MDC kamolai syaka party ubah Persatuan ulong yakani halo kacing syakren tho balai pojai yakinong ilam ka party nadu yukonran ba singaw balang dar bat ya uhi hana bagi tiet kapisa dak ba kodo kum ka party kadon ni kanong rim ka baskam bat kan nang kiu syakman ulong bala syak kan tho apalat don ki ba ajimut yu bancong thait no bat kis ngomong handai uniu no mikmat ka punos lak sonsi ulong bakila banmong handai mo upat ka snap color ban bat kuslai ndai ba uparat uprastun utau mobada uthet ya pide bisa mulai na om ya pi ketinya join party ada party jom minta kada bangidon ka principal ka basket nidon ka mon ka berjuang syakran ben sutu stau su ba pertul lah tu su drodol gula ben sutu stau su kada ramai prestul ko bah akan lokren susul ni. Lenga om pi ham nidon ke dong ring teruskan. Ni nanti. Nah itu pi hari nasi dia om ni kena kam dia. Ko badu boleh pinjam no. Sakren hadu kan ni. Nimong mangi. Ngom pi laban mo. Nga kesnet kal arbe. Nagan kau nama kat panang trei kata nak kawan yang so obat yang berbapet balik berbapet yang so obat yang ngapau so aja sabka halang mahal ya uso obat yang berbapet ni kami itu kejadian ini uso obat yang pertama ya kata dengan kuat berkomunikasi dikot jom kepartian hamil mulai toya kristo ba ne UFDC jom ubadelu u kandidat NPP jongi na mulai declare ubadelu u kandidat NPP na mulai konferensi sengau bahaban penjot don romyo nama domir tahu lagi Ukraina ngini syoklan na bos ndai bersusti na futpa yo accident ngini syoklan na bos bat dia nyaklan ya kali syabadon kaum kebasnya bat syabadon uplang ubajena ban pun keladur ya konstituensi bat ya kejelang iklan di perotop